iki maksudnya Pak apa? Mesti Pak. Ki konangan Pak ngobong omahe wong ki amene. Kowe Ya janji. maksudnya Pak apa? Kok aku Jangan di. Ngomong. Aku ngomong terapi ya. Kerap Kang Piro? Kemalu. Apa rene Bu? Anak sapa kowe? Sita. Anak sapa? kok anak sapa kuwi takoni? Anaknya untung. Untung. Iya. Untung jam Kang 8. Iya. Kerap ya. Apa rene? Kerap ya loro apa kidul? Betul. Yo. Cici Pak sing ngene. Dicer. 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 Oh. Coba mana? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.